Nderuar vëllezër e motra, vllabunishtit, të nderuar Podgorci, Otkisi, Boroveci, Braća i sestri Podgorčani, vllabuništani, site prisutni. Me këtë rast dua t'i përshëndes si Barsim i listës, gjithashtu edhe kandidatët për këshilltar në Këshillin e Arshëm të Shkupit, bashkë të Strugës, bashkë me kryetarin e Arshëm Ramiz Merko. Сакам да ги поздравам сите советници со се носител на листата, како и кандидатот за градоначалник и еден градоначалник на општина Струга, господинот Рамис Мерко. Vllabunisht kam emocione të veçanta. За вllabunishta имам посебни емоции. Dhe me këtë rast, unë dua që bashkë me të gjithë ju këtu të kujtojmë pleqt patriot të vllabunishtit të cilët nuk janë më në mesin tonë. И сега со вас заедно сакам да искористам можноста да се подсетиме на нашите стари вllabuništani кои што за жал не се во нашата средина веќе, значи не се живи. Dhe atyre, ata shpirtin me siguri e kanë atje ku janë njerëzit e mirë në xhenet. И тие нив сигурно нивната душа е таму мирно кај што се сите во xhenето. Unë kam mësuar shumë nga ata. Јас имам многу учен од нив. Unë kam mësuar nga ata që ta dua edhe më shumë vllabunishtën. Јас имам учен од нив дека треба да го сакам и го сакам уште повеќе вllabunishta. Unë kam mësuar nga ata që vllabunishta në jetë të jetëve do të përkrah njerëzit të cilët janë dëshmuar për lirinë e kombit të vetë. Јас од нив имам научено дека вllabunishta и вllabuništani додавале максимумот за својата нација. Nderuar pranishëm, vëllezër e motra. Почитувани присутни браќа и сестри. Momenti është që Strugës i duhet njeriu i duhur. Моментот е што на Струга му треба точниот човек, тој што треба. Strugës i duhet njeriu i kthesave të mëdha. На Струга му треба човек кој што ќе направи големи промени. Kush mund të jetë ky? Кој може да е тоа? Ramiz Merko. Рамис Мерко. Unë kam ardhë në mesin tuaj për t'ju thonë ju që Ramiz Merko ka mbështetjen e plot dhe të fortë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Тука сум меѓу вас да ви кажам дека Рамис Мерко ја има комплетната поддршка од целата партија, од цела Демократска унија на интеграција. Ka mbështetjen e fortë të ekzekutivit të Republikës Maqedonisë. Ја има комплетната поддршка од сите, значи во Република Македонија. Od ekzekutivit, od vllada. Од владата. Ka mbështetjen e plot të grupit parlamentar, të Agimit, Timen dhe të gjithë parlamentarëve të tjerë. Има целосна поддршка од целото парламентарно мнозинство, од Аги, од мене и од сите, значи што сме тука во собранието. Me 15 tetor nuk fiton Ramiz Merko, fiton Struga me Ramiz Merko. На 15 октомври не победува Струга. Не победува Рамис Мерко, туку победува Струга заедно со Рамис Мерко. Победуваме сите ни. Me 15 tetor fitojnë qytetarët e Strugës me fitoren e Ramiz Merkos dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. На 15 октомври победуваат граѓаните на општина Струга заедно со победата на Рамис Мерко. Ne qëndrojmë fort pas projekteve që paraqiti para jush Ramiz Merko. Ние стоиме цврсто позади проектите што ги презентира господинот Рамис Мерко. Zoti na ndihmoft në rrugën tonë të marë.
Господ да ни помогне на нашиот голем пат. Da mi u takošim na Титора Кареја. Да се сретнуваме за добро, за големи победи, на голямата победа што ќе ја освои Демократската унија за интеграција. Уфалим ден ви благодариме. Tani uftoj që sonte t'ju lejmëroj që në orën 19 kryetari është prezent në Hotel Dream, edhe të jemi masovikisht edhe atje të prezent, edhe ju uftoj që në 15 tetor të gjithë së bashku